لا أنصح أحدًا أن يخرج للغرب إلا إذا كان محصنًا في دينه، محصنًا. الملحدون كما بينا في الحلقة الماضية. سلام و رحمتی الله بر شما باد. چنانه که در معروضه گذشته بیان داشتیم، اتئیستان ظهورات فطری را با مادیت و ژنتیک توضیح دادند به آنکه دلیل قانع کننده داشته باشند، اما آنها در همین موقع توقف نکردند. عملهایی که خلاف فطرتند نیز به گنها نسبت داده آنها را گویا یک حادثه طبیعی عادی انسانی نشان دادند تا چنین رفتارها را سفید نمایند. یکی از مثالهای گوش ناشنیدی چنین مناسبت نظر آنها به اختلال جنسی است. آنها آن را نه همچون اختلال بلکه همچون همجنسگرایی یعنی گوموسکسوالیسم معنیداد میکنند. زیرا اصطلاح اختلال در خود معنی یک رفتار نفرت انگیز و مخالف به فطرت انسان را دارد که آنها این را اعتراف کردن نمیخواهند. بین اختلال جنسی و بدینی ارتباطی وجود دارد، چیزی که تحقیقات سال 2013 آن را روشن نشان داد. طبق این تحقیقات تقریبا 50% از همجنسگرایان امریکایی خود را به یگان دین منسوب نمیشمارند، در حالی که در بین دیگر طبقه های جامعه امریکا این نشانداد همگی 20% را تشکیل می‌دهد. جامعه علمی غرب که در آن اتئیسم و داروینیسم گسترش یافته است، پیوسته تحقیقاتی را درباره ارتباط اختلال جنسی با ارثیت، گنها و پدیده‌های اجتماعی وابسته به آن را نشر می‌کند. مثلا یکی از چنین پژوهش‌ها این سوال را مطرح می‌کند: اگر دو همجنسگرا کودکی را به فرزندی گیرند، چه تأثیری به کودک می‌رسد؟ در اینجا سوال پیدا می شود: آیا چنین تحقیقات ها واقعاً بر اساس یک روش خالصانه و مستقل علمی صورت می گیرند؟ این سوال ما را به موضوع عمیق‌تر و مهمتر می رساند. آیا تحقیقاتی که به مسائل عقیدوی و اخلاقی دخل دارند و در زیر سایه سیستم لیبرالی غرب انجام می شوند می توانند کاملاً بی‌طرف و با اعتماد باشند، یا در بعضی حالت‌ها آنها به یک ابزار سیاسی تبدیل می یابند؟ و اگر چنین پژوهش‌ها به نتیجه های رسند که بر ضد ارزش‌های اسلامی قرار دارند، پس موقع عاقلانه کدام است؟ شبهه به ارزش‌های اسلام یا شبهه به خالصیت آن پژوهش‌ها؟ وقتی یک اتئیست به شما گوید من علم را تصدیق می‌کنم، سؤال طبیعی این است: آیا او در حقیقت علم را تصدیق می‌کند یا او تنها به یک تفسیر غلطی علم که از قبول باطل سرچشمه می‌گیرد تسلیم شده است و با این راه به جهالت منظم می‌افتد؟ ما از همین نکته را ما در این معروضه روشن کردن می‌خواهیم. بداخلاقی جنسی تنها یک نمونه است که به واسطه آن می‌توانیم اعتمادناکی علم رسمی غربی را زیر سوال بریم. سوال این نیست که علم مهم است یا نه، بلکه سوال در آن است کدام علم و به منفعت کی. خریطه حرکت ما در این معروضه چنین خواهد بود. از شما خواهش میکنم با دقت باشید و هوشیاری خود را از دست ندهید، زیرا این معروضه پر از دلیل هاست و واقعیت هایی که اگر به آنها درست نگاه کنیم نظر ما را به جهان میتواند دیگر کند. برای آنکه پی در پی موضوع ها را درست درک نماییم و از بحث ها پریشان نشویم، به تمرکز و هوشیاری جدی نیاز داریم. اولا ما با تحلیل خود فرضیه آغاز میکنیم. عباره مشهور همجنسگرایی سبب ارثی دارد چی معنا دارد؟ این اظهارات به کدام اساس تکیه میکند و آیا آن واقعا علمی است یا تنها یک شکل بیان برای یک عقیده قبلا قبول شده؟ سپس ما به سرچشمه های اصلی علمی غربی رو میاریم تا ببینیم آنها درباره رابطه همجنسگرایی با گنها و ارثیت چی میگویند. آیا خود تحقیقات آنها این رابطه را تصدیق میکنند یا نتیجه ها طوری تحریف شدند که با یک خلاصه پیشکی موافقت کنند؟ سپس ما باز به سوال اصلی برمیگردیم: آیا اظهارات این منابع و تحقیقات غربی درباره مسائل اخلاقی واقعا قابل اعتمادند؟ ما کوشش میکنیم به این سوال توسط بررسی 3 موضوع مهم پاسخ دهیم. یکم، محیط علمی. آیا فضایی که این تحقیقات در آن انجام می شود محیطی واقعا آزادی پژوهشی است یا آن محیط است که در آن ترس، فشار و تعقیب قانونی موجود است و محقق را مجبور می سازد که به نتیجه های سیاسی درست رسد؟ دوم، شخصیت محققان. آیا شخصانی که این تحقیقات را انجام می دهند افرادی با اعتماد و مستقلند یا نشانه های وجود دارد که آنها به دام غرض، دروغ یا منفعت های سیاسی و اجتماعی افتادند؟
سیوم، کی سرپرست است و چرا این مهم است؟ سوال، این تحقیقات ها را کی مبلغ گذاری میکند و چگونه منفعت های آنها میتوانند به نتیجه ها تاثیر رسانند؟ زیرا وقتی که سرپرستی تحقیقات در دست گروه های ایدئولوژی است، نمیتوان نتیجه ها را کاملا بی‌طرف شمارید. چهارم، موقع رسانه ها. بعد از آن به آن می‌نگریم که رسانه ها نتیجه های این پژوهش ها را چگونه معرفی میکنند. آیا آنها به حقیقت صادق میمانند یا نتیجه ها را به طور انتخابی تحریف شده و با زبانی پر از احساسات پیشنهاد میکنند؟ حالا پیش از همه ما باید خود این عباره را تحلیل کنیم. همجنسگرایی سبب ارثی دارد. معنای دقیق این اظهارات چیست؟ آیا این به معنای آن است که شخص همجنسگرا دارای چنین گن هاست که او را طور طلا می‌دهند که مجبور می‌شود دست به رفتار همجنسگرایانه زند، مثل کسی که چشمش به طور رفلکسی پوشیده می‌شود وقتی خوره به آن درآید، یا مثل شخصی که دستش را به اختیار از آتش تفسان دور می‌کشد. البته نه، حتی خودی تحقیقات‌های آنها چنین دعوا را رد می‌کنند. پس معنای واقعی این اظهارات چیست؟ آنها میگویند نه آنکه شخص مجبور است، بلکه آنکه گویا میل او به همجنسان در سطح ارثی ریشه دارد، یعنی گن‌های وجود دارند که او را به سوی چنین میل تله میدهند. از این رو اول باید سوال گذاریم، حتی اگر فرض کنیم که چنین گن‌ها وجود دارند، با کدام حقوق آنها را به حیث عذر و سفید کننده اختلال جنسی قبول میکنید؟ آیا این میتواند سبب شود که همجنسگرا از سرزنش و حتی از مجازات آزاد شود؟ این نکته به نهایت مهم است. حتی اگر انسان دارای یک احساس نامتعادل و غیر فطری باشد، آیا این معنای آن را دارد که او حقوق دارد بر اساس آن عمل کند؟ مثلا اگر مرد دارای هوس شدید جنسی نسبت زنان باشد، اگر او به ناموس زن تجاوز کند، مگر این او را سفید میکند؟ البته نه. از او طلب کرده می شود که نفس خود را باز دارد و هوسش را به سوی حلال روانه سازد. پس چرا وقتی سخن درباره همجنسگرایی می رود، سرلوحه ها به چنین شکل پیشنهاد می شوند؟ همجنسگرایی سبب ژنتیکی دارد. گویا انسان مجبور است و هیچ اختیاری ندارد. مگر شما آماده اید که همین منطق را درباره رقیبان سیاسی و فکری خود نیز استفاده کنید؟ اگر آنها نیز گن‌هایی داشته باشند که آنها را به رفتارهای نامناسب تله می‌دهند، آیا آنها را می‌بخشید؟ عجیبش در آن است که اگر بگوییم مردی که چند زن دارد می‌تواند دارای چنین گن‌ها باشد که او را به بسیار زنی میل می‌دهند، این را قبول نمی‌کنند. و اگر بگوییم که یک زن با شوهر بسیار زنش راضی است، شاید گن‌هایی دارد که سبب تحملش شدند، این را نیز رد می‌کنند. پس چرا طبق قرار دادگاه عالی امریکا از 26 ایون سال 2015 ازدواج همجنسگرایان در تمام 50 ایالات کشور قانونی شد، ولی تا ماه ایول سال 2017 بسیار زنی در همان 50 ایالات هنوز هم غیر قانونی باقی مانده است؟ چرا بهانه ژنتیکی تنها برای ایجاد همدردی نسبت همجنسگرایان استفاده می شود، نه برای دیگران؟ اما سوال نهایی حالا هم باقی میماند. آیا واقعا چنین گن‌ها هستند که انسان را به میل‌های نامناسب جنسی تله دهند؟ این ما را به موضوع نوبتی میرساند. سرچشمه‌های اساسی علمی غربی درباره رابطه همجنسگرایی با گن‌ها و ارثیت چی میگویند؟ یکی از معروفترین نهادهای ساحه تندرستی ایالات متحده، اسوسیاسیون روانشناسی آمریکا، به چنین خلاصه رسیده است: تا به حال یگان دلیل علمی وجود ندارد که اثبات کند چطور گن‌ها به همجنسگرایی تأثیر مستقیم می‌رسانند. این خلاصه با وجود همه فشارهای سیاسی تا لحظه برآمد این معرضه، یعنی تا ماه ایلول سال 2017 همانا باقی است. این در حالی است که خود این سازمان از چیزی که آن را حقوق همجنسگرایان مینامند سخت حمایت میکند. با وجود این حتی این سازمان جانبدار LGBT نتوانسته است رابطه ژنتیکی را اثبات کند. بسیاری از کتاب‌هایی که مخصوصاً در موضوع تحقیقات رفتار جنسی تألیف شدند، نتیجه این تحقیقات‌ها را به نتیجه ارزیابی نموده ذکر کردند که آنها نمی‌توانند یگان ژنی را که با همجنسگرایی ارتباط داشته باشد معین کنند. یکی از بهترین کتاب‌ها در این موضوع اثری دکتر نیل وایتهد با نام گن‌های من مرا مجبور کردند که این کار را کنم، همجنسگرایی و دلایل علمی میباشد. مؤلف رابطه همجنسگرایی را با ارثیت از دیدگاه تحقیقات منطقی رد کرده، این چنین به نتیجه های تحقیقات دوگانیک ها اشاره میکند که اکثر آنها وجود ارتباط بین ارثیت و همجنسگرایی را انکار می نمایند.
ҳамзамон муаллиф ва иштибоҳҳои ҷиддии илмӣ ки дар тадқиқоти дугониҳо роҳ дода шуданд ва боиси даъвои робитаи мазкур гардиданд низ таваҷҷӯҳ мекунад. баъзеи ин иштибоҳҳоро дар шарҳҳо зикр хоҳем кард. ин китоб барои онҳое ки пояи устувори донишҳои илмӣ доранд як лаззати ҳақиқии илмӣ ба шумор меравад. дар ин маврид ба як нуқтаи муҳим диққат диҳед. атеистон чунин мегӯянд: мо дар натиҷаи мутатсия ва интихоби табиӣ сифатҳое ки ба зинда мондан мусоидат мекунанд ва аз байн рафтани онҳое ки чунин сифат надоштанд пайдо шудаем. пас суоле ба миён меояд: оё гомосексуализм ба зинда мондан ё наслгузорӣ кӯмак мекунад? албатта на. ду мард ё ду зан наметавонанд фарзанд ба дунё оваранд ва бинобар ин қобилияти интиқоли сифатҳои ирсиро ба наслҳои оянда надоранд. аз рӯи мантиқ интизор мерафт ки қонуни интихоби табиӣ бояд боиси нобудии ин хислат гардад, зеро он барои зинда мондан ва идомаи насл фоидаи надорад. аммо бо вуҷуди ин ҳамҷинсгароӣ то ҳол вуҷуд дорад. инҷо бояд ба як нуқтаи муҳим таваҷҷӯҳ кард. оғози тавзеҳи моддии дарвинӣ бо анҷоми он дар зиддият қарор мегирад. биёед ба изҳороти асотсиатсияи равоншиносии амрико ва китобҳои махсус баргардем. аҳамият диҳем ки мо роҳи ғайриилмиро интихоб накардем, роҳе ки мутаассифона бисёриҳо онро пайравӣ мекунанд. онҳо танҳо он тадқиқотеро мепазиранд ки бо хоҳишу ҳавасҳои нафсияшон мувофиқ аст ва тадқиқотҳои мухолифро сарфи назар мекунанд. мо баръакс дар ин ҷо ба шумо байонияҳои созмонҳои бонуфузи соҳаи тандурустӣ ва китобҳои ихтисосиро пешкаш мекунем ки хулосаи садҳо тадқиқоти илмиро дар бар мегиранд. бо вуҷуди ин ҳамеша нафароне пайдо мешаванд ки мегӯянд тадқиқотҳои вуҷуд доранд ки робитаи байни ҳамҷинсгароӣ ва ирсиятро собит мекунанд. дигарон метавонанд пурсанд: агар як рӯз сарчашмаҳои асосии мавқеи худро тағйир диҳанд, оё шумо эътироф мекунед ки чунин робита вуҷуд дорад? маҳз ҳамин суол моро ба мавзӯи сеюми ин маъруза мерасонад ва эҳтимолан муҳимтарини мавзӯъ. оё тадқиқотҳои илмие ки натиҷаҳои арзишҳои либералии ғарбро таблиғ мекунанд воқеан беғаразанд ё онҳо ба як абзори сиёсӣ табдил ёфтаанд? мо ба ин суол тавассути баррасии се нуктаи муҳим ҷавоб хоҳем дод. нуктаи аввал чунин аст: фазое ки ин тадқиқот дар он анҷом мешавад, оё ин муҳит пажӯҳишҳои озодонаро ташвиқ мекунад ё баръакс дар он як синтезаи қонунӣ ва фишори сахти идеологии ҳукмфармо аст? тамаддуни ғарбӣ низ ҳамчун ҳар як тамаддуни дигар муқаддасоти худро дорад, шиорҳое ки бо баландтарин овоз таблиғ мешаванд ва ҳар касе ки онҳоро зери суол мебарад ҳамчун душман шинохта мешавад. лоббии пурнуфузе ки аз ҳамҷинсгароӣ пуштибонӣ мекунанд тавонистааст мафҳуми ба истилоҳ ҳуқуқи ҳамҷинсгароёнро ба қатори ин муқаддасот ворид созад. аз ҳамин сабаб чунон ки шахси мухолифи сиёсати ғарб террорист ва шахси интиқодкунандаи яҳудиён антисемит хонда мешавад, ба ҳамин шева касе ки ба бадахлоқии ҷинсӣ мухолифат мекунад гомофоб унвон мегирад. ба ин маъно чунин ҷинояти ахлоқӣ акнун ҳамчун як падидаи табиию инсондӯстона муаррифӣ мешавад ва ҳар касе ки онро рад кунад гӯё гирифтори бемории гомофобия шудааст. аммо ин беморӣ дар тафаккури онҳо на табобат мехоҳад ва на ислоҳ. ӯ бояд ҷинояткор эълон шавад. ба ҳамин тартиб тамаддуни ғарб ба қатори шиорҳои чун мубориза бо терроризм ва мубориза бо антисемитизм шиори нав мубориза бо гомофобияро илова кард. ин шиор акнун расман аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид қабул шудааст. барои татбиқи он маъракаҳо ба роҳ монда шуданд, конвенсияҳо ба тасвиб расиданд ки бештари кишварҳо онҳоро имзо карданд. ғайр аз ин Созмони Милали Муттаҳид ҳатто як муфаттиши махсусро барои ҳимояи ҳуқуқи ҷамъияти ЛГБТ таъин намудааст. дар фазое ки мубориза ва назорат ҳукмфармост, оё мумкин аст ки илми эмпирикӣ дар бораи масъалаҳои вобаста ба ҳамҷинсгароӣ ба натиҷаҳои воқеан мустақил даст ёбад? яке аз ғавғоҳои илмӣ ки ба ин савол посух медиҳад достони профессор Роберт Спетзорд аст ки ҳамчун пешвои равоншиносони муосир шинохта мешавад. ӯ як пажӯҳиширо дар бораи як табобати ғайридоругӣ ки ба ҳамҷинсгароён барои халосӣ аз ҳамҷинсгароӣ кӯмак мекунад мунташир кард ва онро табобати офиятбахш номид ки майли ҷинсии инсонро ислоҳ менамояд. ӯ аз муваффақияти муолиҷаи худ дар ислоҳи майли ҷинсии 200 марду зани ҳамҷинсгаро ёдовар шуда буд. пас аз ин созмонҳои беҳдоштӣ ошӯб бардошта ба пажӯҳишҳои ӯ ҳамла карданд, ҳарчанд медонистанд ки Спетзор аз ҷумлаи тарафдорони он чизе ки онҳо ҳуқуқи ҳамҷинсгароён меноманд маҳсуб ёфта, дар хориҷ кардани ҳамҷинсгароӣ аз рӯйхати бемориҳои равонӣ дар амрико саҳм гузоштааст. аммо ин ба ӯ дар муқобили ҷомеаи илмӣ кӯмак накард.
ва спецзор дар соли 2012 барои пажӯҳишаш узр хост. дар расонаҳо хабаре бо сарлавҳаи равоншиноси бузург барои ҳимояташ аз табобати ҳамҷинсгароён узрхоҳӣ мекунад ба нашр расид. дар охири номаи узрхоҳиаш ӯ бо хорию сархамӣ изҳор намуд: ман бовар дорам ки бояд аз ҷамъияти ҳамҷинсгароён узр пурсам. шумо метавонед тасаввур кунед ки спецзор ба чӣ фишоре рӯбарӯ шуд. вақте мефаҳмед ки ду созмони бузурги тандурустии ҷаҳон, созмони ҷаҳонии беҳдошт ва созмони амрикоии беҳдошт ба табобати ӯ ҳамла карданд ва 17 майи соли 2012 гузориши худро таҳти унвони зерин интишор намуданд: табобатҳо барои тағйир додани тамоюли ҷинсӣ асосҳои тиббӣ надоранд ва ба саломатӣ таҳдид мекунанд. ин табобати бидуни дору ки ба суҳбат бо мард ва зани ҳамҷинсгаро такя мекард, чӣ гуна метавонад ба саломатӣ таҳдид кунад? онҳо дар гузориш гуфтанд ки ин табобат тамоюли ҷинсиро дар ҳамҷинсгароён саркӯб мекунад ва ба эҳсоси гунаҳкорӣ, шарм, афсурдагӣ, изтироб ва ҳатто худкушӣ онҳо мусоидат менамояд. ба далели ин гузориш бо тавсияҳо оид ба мубориза бо гомофобия ба анҷом мерасад. ман аз шумо хоҳиш мекунам, бародарони пайгирикунанда, ин тавсияҳоро бо диққат гӯш кунед ва ба ман бигӯед, оё ин ба шумо чизеро хотиррасон намекунад? дар 5 тавсия чунин омадааст: муолиҷаҳои конверсионӣ ва ислоҳи тамоюли ҷинсӣ ва клиникаҳое ки онҳоро пешниҳод мекунанд бояд маҳкум ва ба ҷавобгарӣ қонунӣ кашида шаванд. муассисаҳои давлатии омодасозии мутахассисони тиб бояд ба барномаҳои таълимии худ курсҳо дар бораи шаҳвонияти инсон ва солимии ҷинсӣ ворид кунанд, ки эҳтироми гуногунрангии тамоюли ҷинсӣ ва радкунии патологизатсия, инкор ва нафрат нисбат ба шахсони ғайри гетеросексуалро тарғиб намояд. ҳар гуна дахолати равоншуда ба тағйири тамоюли ҷинсии фард бояд манъ карда шавад. гомофобия бояд тавассути васоити ахбори омма фош ва маҳкум карда шавад, новобаста аз он ки аз ҷониби кӣ ва чӣ тавр изҳор гардад, ва он бояд ҳамчун хатари ҷиддӣ ба саломатии ҷомеа, шаъну шараф ва ҳуқуқи инсон муаррифӣ гардад. созмонҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ бояд механизмҳои мониторинг ва гузоришдиҳии нақси ҳуқуқи ғайри гетеросексуалҳоро таҳия ва онҳоро ба мақомоти дахлдор расонанд. ин тавсияҳо ба шумо чиро хотиррасон мекунанд? онҳо дар воқеъ шабоҳати аҷибе ба тавсияҳо ва стратегияи мубориза бо терроризм доранд, яъне таҳдид, муайян, маҳкум, изолятсия ва гузориш додан. фарқ танҳо дар унвонҳост. механизмҳо бошанд, тағйир наёфтанд. боз як дурӯғе ки ба гардани ҷомеаи илмӣ бор карда мешавад ва ин дурӯғ танҳо як ҳақиқатро эътироф мекунад, на чизи дигарро. ин ҳолат инчунин филми Expelled No Intelligence Allowedро ба ёд меорад. филме ки дар бораи чӣ гуна олимон танҳо барои суол кардан ё рад кардани назарияи дарвинӣ аз донишгоҳҳо ва марказҳои илмӣ берун карда мешаванд нақл мекунад. ин зулм, ин фишор, ин як навохтӣ ба таври возеҳ инквизатсияи илмии муосирро ба хотир меорад. он чизе ки як замон калисо нисбат ба илм дар асрҳои миёна анҷом медод, имрӯз таҳти парчами илм, озодӣ ва ҳуқуқи инсон амалӣ мешавад. пас аз ҳамаи ин тасаввур кардан ки фазои илмӣ дар масъалаи ҳамҷинсгароӣ озод ва бетараф аст, на танҳо соддагарӣ, балки воқеан хандаовар аст. мавзӯи дуюм дар баррасии эътимоднокии таҳқиқоти илмии ғарб оид ба ҳамҷинсгароӣ ин аст ки оё муҳаққиқон афроди мӯътамад ҳастанд ё нишонаҳое аз дурӯғу ғаразнокӣ дар онҳо вуҷуд доранд. мо барои посух ба ин суол чанд далелро зикр мекунем. якум, тадқиқоте ки атеистон ва ҳамҷинсгароён то ҳол бар он такя мекунанд, тадқиқоти Денҳамер дар соли 1993 мебошад. ӯ дар он тадқиқот иртиботи тахминӣ байни як аломати генетикӣ бо номи XQ28 ва ҳамҷинсгароиро изҳор дошт ва натиҷаҳои худро дар маҷаллаи маъруфи Science нашр кард. дар оғоз ба ёд дорем ки ин ҳамон Денҳамер аст ки қаблан дар бораи мавҷудияти гени илоҳӣ иддао карда буд. ӯ дар ин бора китобе навишт, бидуни ягон асоси пажӯҳишӣ нашр шуда. ин иддаои беасоси ӯ боиси он гашт ки на танҳо ҷомеаи илмии генетика онро рад кунад, балки ба ӯ ҳамчун муҳаққиқи ғайримасъул бо шубҳа бояд нигоҳ карда шавад, чунон ки дар маърузаи гузашта зикр карда будем. акнун биёед ба изҳороти дигари Денҳамер назар андозем. яке аз қоидаҳои асосии илмӣ ин аст ки барои эътимоднок будани ҳар як тадқиқот зарур аст ки натиҷаҳои он такроршаванда бошанд. яъне агар муҳаққиқони дигар ҳамон тадқиқотро ба ҳамон усул анҷом диҳанд, бояд ба ҳамон натиҷаҳо бирасанд.
вагарна ҳар пажӯҳишгар метавонад ҳар чиро бихоҳад даъво кунад ва дар партави чунин иддаоҳои беасос худро кашфкунандаи бузург ҷилва диҳад. тадқиқоти Хаммер ва дастаи ӯро баъдан муҳаққиқони дигар бо шумори бештари афроди ҳамҷинсгаро анҷом доданд, аммо ҳеҷ яке аз онҳо натавонистанд натиҷаҳои шабеҳи Хаммерро ба даст оваранд. баръакс, натиҷаҳо он қадар номувофиқ ва номӯътабар баромаданд, ки муҳаққиқон ба таври ошкор изҳор доштанд: Хаммер ва иддаои мавҷудияти гени XQ28 дурӯғ аст. аз ҷумла ин пажӯҳишҳо тадқиқоти Ҷорҷ Райс ва дастаи ӯ мебошад, ки дар ҳамон маҷаллаи Science нашр шудааст. дар он чунин омадааст: маълум нест, ки чаро натиҷаҳои мо тамоман ба натиҷаҳои тадқиқоти аслии Хаммер зид ҳастанд. бо таваҷҷӯҳ ба он ки тадқиқоти мо нисбат ба тадқиқоти Хаммер васеътар ва фарогиртар буд, бешубҳа имконияти мо барои ошкор кардани таъсири эҳтимолии генетикӣ, ки Хаммер дар бораи он гузориш дода буд, кофӣ буд. бо вуҷуди ин маълумотҳое, ки мо ба даст овардем, мавҷудияти генеро бо аломати XQ28, ки таъсири назаррас ба тамоюли ҷинсӣ дошта бошад, тасдиқ нашуданд. яъне содда карда гӯем, онҳо натиҷаи Хаммерро, шахсе ки қаблан низ иддаои мавҷудияти як гени илоҳии беасосро карда буд, дурӯғ донистанд. дар тӯли тақрибан 25 соли гузашта муҳаққиқони зиёд кӯшиш карданд, ки натиҷаҳои ӯро такрор намоянд, вале ҳеҷ кадоме натавонист он чи Хаммер даъво карда буд тасдиқ кунад. натиҷаҳои ӯ на танҳо такрор нашуданд, балки тадриҷан ҳамчун намунаи як тадқиқоти ғаразнок ва илми номӯътабар шинохта шуданд. ин илова ба масъалаи асосие аст, ки мо дар маърузаи гузашта зикр карда будем, яъне даъвои он ки рафтори муайян аз гени муайян вобастагӣ дорад, даъвоест, ки худи генетикаи муосир онро дурӯғ мешуморад. дар як тадқиқоти соли 2008, ки дар маҷаллаи машҳури Nature нашр шудааст, ба таври возеҳ зикр мешавад: пас аз рамзкушоии пурраи коди ДНК маълум гардид, ки ҳатто сифатҳои умумии ҷисмонӣ ба мисли қомат, ранги чашм ё вазн вобастагӣ ба як ген ё ҳатто маҷмӯи мушаххаси генҳо надоранд. пас агар ин тавр бошад, чӣ гуна метавон даъво кард, ки хусусиятҳои рафторӣ ё сулукӣ, ки хеле мураккабтаранд ва аз таъсири муҳити иҷтимоӣ, фарҳангӣ, равонӣ ва омилҳои дигар бархӯрдор мешаванд, бо як ё ду ген вобаста бошанд? ин як суоли калидист, ки худи илм дар он шакку тардид дорад, аммо лоббиҳо онро ҳамчун ҳақиқати қатъӣ таблиғ мекунанд. гени Хаммер аз ҷиҳати илмӣ як сафсата аст, чунон ки дар тадқиқоти маҷаллаи Nature баён гардид, ва аз ҷиҳати амалӣ танҳо як дурӯғи бузург аст, чунон ки тадқиқоти нашршуда дар Science нишон доданд. ин ҳарду маҷалла Nature ва Science аз машҳуртарин ва боэътимодтарин нашрияҳои илмии ҷаҳон мебошанд. ғайр аз ин, дурӯғ будани даъвои Хаммер на танҳо аз тадқиқоти танқидӣ, балки аз кӯшишҳои зиёди илмиест, ки дар тӯли чоряки аср барои такрор кардани натиҷаҳои ӯ ба кор бурда шуданд, вале ҳамагӣ ноком гардиданд маълум аст. тамошобинони гиромӣ, агар хоҳед, ки наворҳои мо зуд бароянд, пас зер кардани тугмачаи лайкро фаромӯш накунед. албатта ба шабакаи мо обуна шавед ва наворҳои моро ба дигарон расонед, зеро расонанда мисли амалкунанда соҳиби мукофот мегардад.